Learning samai birta ke than pon jibang nili jitkramsa lase non birta thepi langpon sinang. Dengkimu apamlong Karbi Thomas Council atumpen bangsuri nerkebra harup lir engkora sirkeba tumapant akejoy pen longli pata kiron pon. Dipu Go Boys High Secondary School patu klamlong mega help kim ke paman pon. Kechingsi Father Vendrami Memorial Football Tournament angdong kiti. Volongomji Sangkru Markets along Imre Dorsing Ronghang Arideng pen Dera Computer Institute Kimikang Kupon. Umrangso Borkhidong along le along Karbitum Hakopen kito tip along Chiri Suri Sirkep along le Semen Factory pan kipidet jipu along bangki Harake do Hawar Arats lapan ki Abarim MSc denelang thasatum ningang samsis baklang pon. Non birta puthot ang ton pen langpon sina. Karbi ang long ke Karbi etum hello longle hempulo lasi longle hempu tum anbangki longli pata dovek nang jipu Karbi Long Thomas Council CM Dr. Turam Long Hangpen Bori Ponsi Pudhimi akimang 1.0 pu thepi en pensi kedam ta ning kana hut lak isi suse ki duk de ratum phan akejoy pen longli pata pon ron ponlo lapuson thak thak si Pudhimi akimang 2.0 pen puthot ki duk de ratum phan longli pata kron ajai mek pangcheng pon thulo Phuluni MSc Consensi ke Parlopon Center ai thia dung herlong ke du dingki mu apa malong pen sme Kiduk det aratum phans akejoy pan longli pata kiron chai mek deng pon labangsu longli pata kiron pon along bangsuri ner kebra harup lir engkora sirkep atum aphan longli pata ron pon lo labangsu longli pata kiron pon along alihiman pen Karbi Long Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang MP Morsing Tisu MLA Dorsing Ronghang EMS MSc lapen ka prek manpeng ke thim da chitong Forest ek arona teng pen forest angkang along kedu Inglong aso khai tum phan sami longli pata ron pon mi lapen ron pon long pu pen ajok pen si Karbi Long Thomas Council Revenue Department atum pen sami inglong aso khai tum phan inglong long kidu ara tum phan sami Pudhimi akemang 2.0 pen longli pata ron pon bom lu pusi CM Dr. Turam Long Hang pen pachini pon emang emetang longle emetang kedoji adi malong bangke pota long vek nengi pula somathas ethe laso Pudhimi athak si tumdo lasi laso teng pen pota akejoy pen ki piponji aphan ne tum Karbi Long Thomas Council pen asang deng ponsi Pudhimi isi pen 1.0 po hot ni tum lak isi pota MP election aprang aphi pilo MP election de pen lak isi apota ni tum pialo la pen laso prang ke bangke lak phora na tumala Karbi Long Thomas Council la achievement na buklong theklong ji 5 lakhs 64,000 61,000 plus apai ninga bedalo atum theklong pola ke Omor Singh diso revenue EM ala sohot dobo mo sila so ke pilo lapen ke 2022 23 24 la so pila pen 25 agor bang ke MP election date pen ke je akejoy pen rat achatai long lak sia pota ni tum Pudhimi akemang 2.0 pen ron pon ni tum rara thengno dam lo public interaction dam lo rat pen lam che pechoy lo hola so lam che pechoy hut ke long mundum long le pota ke long le tu piklan la pen ke forest long ke do atum aningkan lo long le pota long le ningkan poket la sinile tum legal advice and law Supreme Court High Court advocate pen NC Forest Right Act 2006 ating pen paragraph 3 each year ating pen forest along ke to tum tami inglong solo pulong te tribal lo pulong te inglong solo pulong te dak revenue department pen long le pota ta ron me pime la so teng si itum tame ke ron pangcheng lo ke cheng si ke bithung reng thama along si Pudhimi ke mang 2.0 dak ron lo ron pen si 10,451 abang puang phetu mandak ron pini abang daga bang ke harogat pen Phuluni MSc Consensi pangrum pet pen 8,429 abang puang phetu man ke Pudhimi ke mang 2.0 pensi akejoy pen ron ponlo lapen ke kedobarem 1951 52 aprang kedo tum phan ke dak inglong sukali puta la tum phan ke long le pota apu adina huda kedo apo hot kedo along le pota bang ke pinia ko la tum phan asupo phan long le pota ron salai silam patat paklar panima ate la pini ke patakeron ponalong bang mo misunderstanding that mis la ke ni pulo kaita ningji ber lo ke kaita
je 1951 pen 52 aprang ke bang tumpan ke longle pota piji pukene kaya meeting no ningke loke rara chatai dan ngelo sita ke bang mie tumpan ke pota pipe tribal kali tumpan pipe sita la tumo bang ke bang mie pen diaro tumpan hukum pilo 1951 52 aprang ke bang tumpan le longle pota ite disionsil tum longle lang disionsil nang pipe lang tumpan konsil nang pipe ko atum ke do bari matum ke do bari makai tu mata tum long le pota pina ko la pen ke bang mi tum han ke long le pota pipe kasi wala tum bang ke hu apu ke do hu apu ke do hu apu along le si alang tum ke long tang pota si kacelat ante sir la VGR tum han ta pata pi oni la ke pipe high court case do bom lang high court case do bom sub judice do bom hot ke VGR long le ke pota pi ni high court case do bom lang PIL case ke bitro ta long le chapu bom usum halang thek det pen atening kan crane cap usum maratum phant ake joy pen si kelang pon ji phan busi government atum pen suraksa C2 mega help scheme asa megding ponlo lason si ka prek hawara long man se ke joy pen si lang pon bomlo lason si Karbi Longri District Health and Family Welfare Department atum pen patir pi ponsi Karbi Long angkang LSC na long pen semi ake joy pen mega help scheme pan man pon bomlo lason si dipu LSC consensi angkang apharman pre ni pai thongkep arni Dipu Government High Secondary School pathu klam long pensi mega help scheme paman ponlo ara por phai strikep apor Karbi Long Thomas Council EM surjorong phar arideng pensi labang so mega help scheme paman ponlo Dipu LC angkang along ki ongdung usum maratum labang so mega help scheme long si selang dunlo labang so mega help scheme long usum maratum phan kesu ang theklong anatuma phan ki government atum pen masi akijoy pen semi silang pon etpo কিমান পেচেণ্ট লগতে ঘূৰাটো আজি আমাৰ সমাধান 10 এলডি সুৰক্ষা চিফটি মেগা হেল্থ কেম্প আমাৰ আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ এটা আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চিফ মিনিষ্টাৰৰ এটা ড্ৰিম আছিলে সেইটো গোটেই হেল্থ আসামত যিমান হেল্থ কেয়াৰ গৈ নোপোৱা বা ফেচিলিটি নোপোৱা তেখেতক মানে এটা 18 ইয়াৰ্ছৰ দিলেও এটা হেল্থ কেম্প কৰিছে কিন্তু কাৰ্বি আংলঙত আজিৰ পৰা 3টা হ'ব 3টা জেগাত ডিপাৰেণ্ট আছে তাৰপৰা হাৱাখালীলৈ আমাৰ আছে আজি এই কেম্পত আকৌ আমি আজি ইয়াত যিহেতু ফ্ৰী সাৰ্ভে কৰাৰ পৰা যিটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে এইটো 2000 অধিক 10+ বুলি তেখেতে জনাইছে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে এই পেচেণ্টৰ এতিয়া আনিবলৈ ৰাতিপুৱা গাড়ী পঠালে এতিয়া আহি আছে কিছুমান আহি পালে তো ইয়াত চেকআপ হ'ব তাৰপিছতে ৰিফাৰেল আপোনালোকে জানে আমি যিটো 2টা কেম্প হোৱাৰ পাছত আমি গম পালোঁ যে যিটো পেচেণ্টটো তেনেকৈ সিহঁতি মানে ভবা নাছিলে যে আমি এই ৰোগীৰ পৰা আমি যে ট্ৰিটমেণ্ট পাম তেনেকুৱা মানে নোপোৱা মানুহবিলাকে ফেচিলিটি ইয়াত পাইছে বিভিন্ন অসমৰ পৰা বাহিৰত মানে মুম্বাই দিল্লী মানে যিহেতু এক্সপেঞ্চিভ যে আমিওতো তাত মানে গৈ নোপোৱা হস্পিটেলত মানে পঠাই দি আছে ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি পেচেণ্ট ইনক্লুডিং এটেণ্ডেঞ্চ মানে চৰকাৰে ফ্ৰী দিছে তো আমি আজি কাৰ্বি কি ডিফু LS আণ্ডাৰতো আমি সেইটো বহুত পেচেণ্ট আহিব বা ৰিচাৰ্ভ হৈ গ'ল কিন্তু আমি এই ফেচিলিটিটো ধৰক আমি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰ্বি আংলং জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ বা মেডিকেল কলেজত আমি দিব নোৱাৰা গোটেই ফেচিলিটিবিলাক ইয়াত স্ক্ৰিনিং হ'ব ডায়েগনাইজ হ'ব তাৰপাছতে ক'ত ৰিফাৰ কৰিব লাগে তেখেতে এই মতে পঠাই দিব তো আমি সেইটো বহুত আমি চিফ মিনিষ্টাৰক এইটো ধন্যবাদ যাচিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং নিচিনা বেগৱাৰ য'ত নেকি আমাৰ ইয়াত মেডিকেল ফেচিলিটি বহুত মানে কম বুলি ক'ব লাগে কিয়নো আমাৰ ডক্টৰ ইয়াত বহুত ৱৰ্কিং হৈ আছে ডক্টৰ মানে পজিশ্যন নাই তো এই ক্ষেত্ৰত পেচেণ্টবিলাকো তেনেকুৱা ধৰণে হয় যে Saint Paul Sport Committee atum pen patir pi ponsi amkechi pathu klam long keching si father vendrame member tolmer angdung kiti pathu pon amkechi Saint Paul Sport amai phu Raju Samar lapen konchun bang biswas stand atum pen si match hempu ponlo alhiaman pen Chinthong Education Board chairman bidasing tisu amswai Don Bosco School Paris father
Jos CDC Bersinki Center Amai Phu Dilip Singh Hanse DBHSS Amsawai a Principal Reverend Father Saju DBHS Amkachi Headmistress Right Father Jeki Sangma Pencheng Lok Kaprek Prek Manpeng in Bachitong Dun Amri Chintong United FC Lapen Ki Apar Chintong United FC Atum Pensi Ang Dungiti Pathupon Lo Ki Pathupom Apora Hudbangki Ketek Ke Choman Che Ajok Pensi Kerem Ki Hai Istame Patini Pon Tekter Lo Api Kerem Ki Hai Pan Patini Pon Chi Pan Besi Penalty Pensi Puthot Pathupon Thulo Penalty Hudbangki Amri Chintong United FC Atum Ki Tu Tek Muchara Jok Pensi Labang Suang Dungti Sami Chip Hai Pondelo Amri Pen Hembare Bong Room Karbi Longri Abirta Father Vendram Memorial Tournament ki bia long yang dum ti ladak ni di damlong ong dung amri chin thong hawar pen nangkelang dona tum la pen ubi kimi tum tar soi pen ke chin tu la pen ke tini ka patrolong apart chin thong United FC la pen ke amri chin thong United FC yang bong pathu stame in samjin pen ili tek damlong la talang tum mesen ka pathu la pen ka pran mi pun pen sipini jip pon lo ini orang ini kan dapat human person cukup so kita kami kan sama Lili ladak Saint Paul amkachi club atum mate committee atum hani li ning chi sampik alang itum usumaru bikemia panong pidamsi para Vendram amen pen kibi pensi ili tum ladak amri chin thong hawar ubi gimi ke chin puro phan labang so pathu na pichi yapo nang ku kibi kono por alang itum club atum phan mate Saint Paul amkachi club atum ni ningarong tiglo lili hajat le sarab dun movies tame lili bibi sore kai kita alang itum dugi la pen ke bangilangan ni tame lili kai kita alang itum si arjap dun ji bilang lah udah kini dengan profesional ini advice nili na tukan ka ubi gimi tum han achuning ri kangtung mate ke than ka pachini kangtung ke lalo anutin sitame ington ko ke chok chelo lupa charlie that kali something as still salong lamon games and sports mate pathu along kam along sitame ilitum atok ka pati hope mate inglong atok anu sitame ke bangilang ani sitame ington te pen charlie pon bom si pathu pon pamenang pola pon spirit do nei je ni ington te ne claim ji la pen ni chunji kusi patha dam na dengan udah kini teman ke lah ki hormat kecil sama sama bahaya semua ini alang itum phan choro lo nil tum ala chinthong along noi amri along noi tum ongdung kar biang long adang pi long tame ajati akhei mate itum akhei somar tame ongdung organization tum ke ne pon dolo asili tum na thus tame lahe games and sports mate ilitum society mate ilitum claim ke dam ki media phana bang ki ilitum lahe bang ke thekasonte mane nilihin mane ki chuniri kang tung mate la social media pen ki kang tung bang ke ubigimio somar tame araki horum bang rimde datsi alang itum ke manga som ke chipi chun je phan physically noi mentality je phan tame lahe rimre lo plote mission popusini dia alang tum han pachini Wulongkomaji Sangkru Market along Crimson Dera Amethang Jungjung pen Bori Ponsi Dera Computer Institute Kimi Emle Dorsing Rong Hang pen Kangpu Pon Wulongkomaji Sangkru Market Mate Karbi Ahi Thielong Prin Phai Thongkep Ani Emle Dorsing Rong Hang Arideng pen Silabangsu Dera Institute Kimi Kistemi Ingpu Pon lo Labangsu Kangpu Pon along Iam Modram Lekthi Radasai Klembang Puke Sapterang Lapen Kaprek Prek Manpeng Indum Chitong Dun Wulongkomaji Ahi Thielong Karbi Atum Computer Institute Kangpu Pon lepelangti Dera lokacing silo lasi Dera lasi labangso Computer Institute along kacali dunji ninghang mati amen thap dunji ninghang tum lepelangti 8638014431 along Birta Ignon Karbi tum lapuson Computer Institute Kangpu Pon ke isi Karbi khai phan isi kimi esen ang theklo busi emle dorsing rong hang pen semi kachuru pajur pon Ningarong Abirta lo pinida bukulia hithi ulat along litum Karbi riso yang atung komputer lapanso training institute kupon kasi lang litum labangso keceng si pendame bang nakep sirkep also martum Charlie Longi labangso sit tu kasi laso pen ilitum also malu hitung han labangso komputer onadin kenang sot nei labangso tuning mota dak cukup head kedutan plot pen tum kompon tu sawarsai tipot lang tum kan pisbadu lang tum suruh pajero pen dia mailong
dak local NEC lapen EM kan untuk council dan yang tong dulu kita local leader teman kado itu sidat ini ali racam kan situ pipon kan terang itu kan tu kita kacerap situ di panjela tu ini untuk laksan dan labangso kita kan itu ali monpon memang council kan tadi ini pina kira pemarsa itu boleh keperap di pagi pandemi sunci banyak salu. Charter tela busum se kedu kela gara history jang tum hana charli bom king ani ki hande computer na charli kan tum tum so thanga ka tu re pen na jo ta charli dun de charli dun eder ka do busum se council long pen ma ha pon ra busum scheme do jima mo kerang jina ya plan 50% off pen upoi ke 50% ba jamena ti pon pen ka charli pon long awar sai pada sini lino ningi pon lama itu tum Karbi Longri council kan ta tinggal sing sai pen kerap di pagi pagi tum boi pon Umangso borolong khidong along chiri suri kres sirkep Karbi tumalong le cement factory phan ki pipon pu pena jok pensi harak ketu orat lapan ki abrim MSc Daniel Langthasa atum ningang samsi baklang pon bangsu MS Ambuja Cement Limited atum phan umrangsu borolong khidong along public hearing for environment cleanliness amai semi pedopon along pinangan arong arat atum chingki chingwai dunlo umangso borolong khidong along chiri suri kres sirkep along le Karbi along le cement factory aphan ki pipon pura harak ke dora tumpen ningang samsi chipaklang pon laban kila bangsu along leki harak hakku pen semi Karbi dimasa arar tumpen si han thenglu kachridam adim lapen arphek kachutuki vek adim labuson cement factory nang kibikok ke buru long khidong arar tumpan nang kipasung asonu busi ningje pon lapen abarim MSc Daniel Langthasa sitame buru long khidong along chiri suri kris sirkep along le kepek pon ke nitum chidon no dekthei pusi alang lipen smining ang samthi chipaklang pon बोरो लोकिंगडोंग में पब्लिक हियरिंग हुआ है फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ये ऑर्गेनाइज किया है असम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। तो हम लोग एज कंसर्न सिटीजन ऑफ डिमा हसाओ अलग अलग जगह से है, उमरंगसो से यहाँ का अफेक्टेड विलेजर्स तो है ही, हम हाफलोंग से आया है, कोई माइबूंग से आया है, कोई माहूर से आया है। तो हम लोग यहाँ में आके ये जो पब्लिक हियरिंग जो हो रहा है ये तो सरासर ये इलीगली बोल सकता है और ये जो सिस्टम में नहीं हुआ है। पब्लिक हियरिंग क्यों होता है? आज जो हो रहा है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक होता है, कोई भी ऐसा वाला जो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करने वाला जो प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि अब यहाँ में जो अभी आएगा अंबुजा सीमेंट अदानी ग्रुप का, वो हो गया लाइमस्टोन माइनिंग 3000 बीघा में। लेकिन यहाँ सिर्फ अंबुजा सीमेंट नहीं, यहाँ में पूरा एरिया में इलाका में 9000 बीघा जाएगा। उसमें अंबुजा सीमेंट आ रहा है, दालमिया सीमेंट आ रहा है, स्टार सीमेंट आ रहा है। तो आप लोग को सब मालूम है कि यहाँ से जो एनवायरनमेंट में इफेक्ट होगा उसको लेके अगर क्लियरेंस मिलेगा तभी ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, नहीं तो अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, सीधा साधा बात है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि ये पब्लिक हियरिंग का पहले ही, मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने का पहले ही गांव वाला लोग को कॉम्पेंसेशन दे दिया है। ये पूरा रूल्स को ब्रेक करता है। हम उसमें आप लोग को कोट करेगा, पैराग्राफ 2 ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में लिखा है कि प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस शैल बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क और प्रिपरेशन ऑफ लैंड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिंग द लैंड इज स्टार्टेड। तो अभी ये लोग मतलब पहले पैसा ही दे दिया, तो पैसा दे दिया होने से गांव वाला लोग ही तो आके, वो लोग ही तो आके ऑब्जेक्शन करेगा, नहीं तो अगर कुछ कंप्लेन है वो लोग ही तो आके करेगा ना, क्योंकि एनवायरनमेंट तो वो लोग का इफेक्ट होगा। कल वो लोग का खेती करने वाला, झूम करने वाला ज़मीन, वो लोग का बागान करने वाला, यहाँ का हवा, यहाँ का पानी, वो लोग को ही तो इफेक्ट करेगा। देखो सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरा उमरंगसो एरिया को करेगा, लेकिन उसका पहले तो ये गांव वाला लोग को करेगा। लेकिन गांव वाला लोग को ही पहले अगर पैसा दे देगा तो वो लोग आके कुछ बोलेगा नहीं क्या? आप बोलिए तो, ये तो पूरा रूल्स को ब्रेक कर दिया ना। तो इसलिए ये आज जो ये कर रहा है ना, ये पब्लिक हियरिंग बड़ा सा स्टेज बनाया, ये तो पूरा दिखावा है, ये तो पूरा नौटंकी है। तो ऐसा देख के लग रहा है कि मतलब जैसे कि उमरंगसो में बहुत फेस्टिवल होता है ना, फैल्कन फेस्टिवल बोल के, ये तो हमको फेस्टिवल लग रहा है और ये सच में फेस्टिवल है। थोड़ा दिन बाद में ये फैल्कन फेस्टिवल मेरे ख्याल से तो बंद कर दीजिए, क्योंकि शायद और ये फैल्कन भी नहीं आएगा कितना साल बाद में, तो ये आप
खाली एक ही फेस्टिवल कीजिए उमरंगसो में, माइनिंग फेस्टिवल बोल के एक नया फेस्टिवल बनाना पड़ेगा। देखो हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, अगर डेवलपमेंट का खिलाफ होता यहाँ का लोग तो क्या यहाँ में नेपको होता, यहाँ में क्या AMDC होता, यहाँ में क्या दालमिया होता, दालमिया भी और एक्सपांड करते हैं, यहाँ में कोपिली नया एक प्रोजेक्ट आ रहा है कि इतना सारा ये इंडस्ट्रियल अब होता नहीं क्या। अगर यहाँ का लोग डेवलपमेंट नहीं चाहता है तो ये गलत फहमी में मत बैठिए कि ट्राइबल लोग है तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए, लेकिन जैसे रूल ब्रेक करके गांव के बीच में झगड़ा करा के और किसी को कॉम्पेंसेशन थोड़ा ज़्यादा देगा, किसी को कम देगा, और पब्लिक हियरिंग को पहले ही मतलब वो लोग को खरीद देगा, वो सिस्टम हम लोग कभी भी नहीं मानेगा। तो हमें तो ये पब्लिक हियरिंग ही पूरा इलीगल लगता है, आज हो रहा है और कल हो रहा है। और आज के दिन में पब्लिक हियरिंग में हम लोग जाके जब बात करा, अगर हम लोग को कुछ सच्चाई बात बोलता है तो वहाँ का चेयरमैन आके बोल देता है आप लोग पब्लिक को इंस्टिगेट कर रहा है, मतलब पब्लिक Pina Abirta pun ki lan sikang ton penelo la si domi thami kardom